Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese uyu munsi turi ku wa gatatu ni tariki 11 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026. Nongeye kubaha ikaze mwese, mwaramutse mute, mumeze gutereka mbabwire yuko atwinjiye makuru n'undi yagiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire yuko leta ya Kinshasa ngo iri kwica abantu ikabacamo ibice, akaba amagambo General Sultan Makenga amaze gutangariza isi yose arakomeye. Ibi ngo birakorwa n'abantu b'injizi. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye hamwe na mwana ku Ibendera TV. Reka nkubwire yuko muri aya makuru turaza kwerekeza Nyiragongo, nkubwire ko abantu bagera kuri 2 bishwe, abagera kuri 7 bagakomereka ni mu gitero cy'abagizi ba nabi bitwaje intwaro. Turarebera hamwe uko ibi byifashe muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kwemeza isenywa y'ibirindiro bya drone ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibi nabyo ndabikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko ibintu byamaze guhinduka muri teritwari ya Rubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana harabarurwa abasivile bagera kuri 15 bamaze kwicwa. Abishwe nande, bishwe bigenze gute? Societe civile imaze gusohora itangazo rikomeye cyane nyuma yuko ibingibi bibaye. Ndakubwira ko mwijoro yakeye ibintu byabaye n'ibintu by'akamenura mutwe. Reka ndaje mu kanya gatoya unyemerere tubyinjiremo, hanyuma mwese aho muherereye ni munyemerere mbabwire yuko mu mujyi wa Uvira ibintu byongeye gukomera. Ndakubwira yuko mu mujyi wa Uvira hongeye kumvikana amasasu y'uruhererekane rw'umufiririzo muri iki gitondo. Ese byagenze gute? Ibi nabyo uraza kunyemerera tubisangire ku buryo burambuye hamwe namwe. Hanyuma niba umaze kugera hano, aha ni ku Ibendera TV, ibyo ndabigutangarije. Hanyuma nawe ndakwinginga ngusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza. Nunkorera subscribe rero, ubwo ndavuga kuri mwebwe bashya, uraza kuba noneho ibintu ubikoze neza ku rwego rwo hejuru. Nyareye nibura abantu bashyashya abakora subscribe ku Ibendera TV bagera ku 1000. Ubwo rero uraza kunkundira ubikore, uraza kuba rwose ugize neza. Mwese rero areka mbabwire yuko ibintu tugiye kubigendanamo gutyo. Hanyuma ubundi ubwo ngubwo mu kanya gato cyane nyuma yo gufata akaruhuko ndaje tuyazamuke ku buryo burambuye. Alright, reka atwanzike rero n'aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko ubwo niba like wamaze kwiterekaho ubwo ibintu ni sawa cyane. Nizere kandi ko niba uri mushyashya subscribe yawe wamaze kuyiterekaho, hanyuma ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Abantu mudukurikiye muherereye mu turere tugize uburasirazuba bw'u Rwanda, ndabasuhuje kandi mbakaye ikaze muri aya makuru. Abantu mudukurikiye muherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda, namwe mbahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muherereye mu majyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, mwese mbahaye ikaze. Abantu bambwiye ngo abankurikira baherereye Kacyiru ni mu mujyi wa Kigali, mbahaye Yambu. Arabambwiye ko munkurikira muri ku Gisozi, Yambu. Harabaheruka kumbwira ko mudukurikira muherereye
hariya bahita ngo iki i Kanombe Yambu, hari abari mu Bugesera Yambu, mwese badukurikira muherereye muri ibyo bice byose mbahaye Yambu. Abantu rero mudukurikira by'umwihariko abari hano i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mumeze mute? Hari abantu badukurikira bari Kisangani, hari abadukurikira bari yo za Masisi, hari abadukurikira bari Uvira, hari abadukurikira bari yo hepfo cyane muri za Tanganyika, mwese Yambu sana kandi kaze ku Ibendera TV. Hari n'abantu badukurikira bari Cibitoke ni mu Burundi, mumeze mute? Hari abadukurikira bari Kampala Uganda, meze mute? Abantu muherereye aho UG nizere ko meze neza cyane. Abantu baherereye muri Tanzania, abari muri Kenya, kodi reka nzabaze abantu muherereye muri Kenya habayo za ni teritwari cyane province. Namwe ariko mbahaye ikaze abari Sudani, abari Malawi, abari Mozambique, ikaze abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Buholandi, abari muri Australia, abari muri Canada, abari mu Bubiligi. Reka nizere ko mwese meze neza. Ni munyemerere rero dutangire cyanse twanzike n'aya makuru ku buryo burambuye. Ndacyabibutsa ko hano ni ku Ibendera TV, like yawe ndayikeneye cyane, nta n'ikintu nyeneye nkayo. Arabona umvishe bavuga ngo nudutima ndabikeneye cyane mw'abantu mwe. Hanyuma niba uri mushya hano ndakwibutsa ko nkeneye subscribe nk'uko abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Minembwe bakeneye umucunguzi cyangwa bakeneye Imana ngo ibarengere mu bihe bikomeye by'intambara bakomeje kwibasirwamo. Reka twanzike n'aya makuru. Mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kumvikana amasasu y'uruhererekane y'umufiririzo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni amasasu bivuga yuko yongeye kugabwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo bakayarasa ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Uti ni hehe ibi byabereye? Ni mu bice bya Puezero neza werekeza muri bice bya Minembwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru aravuga ko ku isaha y'isa 11:15 abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo ni FARDC, ni Wazalendo, ni igisirikare cy'u Burundi n'abacanshuro ngo bongeye kugaba ibitero by'ubwiyahuzi bisa nko kwiyahura. Abacanshuro ngo bambariye urugamba. Amakuru aravuga ko noneho ngo barimo kurwana nk'abiyahura, ngo barimo kurwana nk'abasazi. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero bikavuga ko n'ubundi bongeye kugaba ibitero simusiga by'ubwiyahuzi ku barwanyi aba Alliance Fleuve Congo M23 by'umwihariko abatwirwaneho. Amakuru akavuga rero ko n'ubundi kuva kuri yo saha mbabwiye haruguru muri ibice hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, bikavugwa yuko ari urugamba rwashojwe cyangwa rwatangijwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ni urugamba rwashojwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero kuri abarwanyi bo muri Alliance Fleuve Congo M23 natwirwanaho. Amakuru turukanga aravuga yuko kugeza ubu ngubu n'ubundi umwuka ukomeje kuba mubi. Abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo ngo agatoki baragakubita ku kandi ngo abarwaye muzunga isereri y'ababanye yose ngo barashaka kwigarurira ibi bice bya Puezero mu rwego rwo kugira ngo bakontorore Minembwe neza, mu rwego kandi ngo rwo kugira ngo bakontorore Uvira nta bwoba bafite, kubera ko ngo bafite ubwoba bw'uko muri uyu mujyi wa Uvira huzuyemo maneko z'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ibi rero ngo kugira ngo babishyire ku iherezo nta kundi bagomba kubigenza nukongera bakigarurira ibi bice bya Puezero bagakontorora Uvira
bakayishyira neza neza mu mboni z'iminwa y'amasasu yabo, bagakontorora kandi Minembwe ntacyo bakibari ku mutwe, bagakontorora kandi n'ibice byo muri Fizi. Ibi nibyo rero byatumye bakomeje gushoza urugamba kuri abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, ariko bikavugwa ko abo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 nabo bakomeje guhangana nabo. Ikindi nakubwira aba barwanyi n'ubundi gikomeye nuko ubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kumanura abasirikare benshi cyane bagomba gutanga umusadaha muri ibice, cyane cyane muri ibice bya Minembwe, muri Fizi, muri Poezero ndetse no mu bice bya Sange ndetse no muri Plaine de Ruzizi. Ndakubwira ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kumanura abasirikare benshi. Biravugwa yuko hamanuwe abasirikare barenga ibihumbi 5 bose bagomba kwinjira mu mijishi y'urugamba rukomeje gufata intera muri ibi bice. Reka twihuse nkubwire yuko leta ya Kinshasa imaze kwamburwa ubusa igashyirwa ku karubanda, isi yose ikihera ijisho. Leta ya Kinshasa ngo irimo kwica abantu ikabacamo ibice, ibintu bigereranywa cyangwa se ibintu bikorwa n'injiji. Aya ni amagambo ya mwenyewe General Sultani Makenga, ni amagambo akomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko General Sultani Makenga agitangaza aya makuru isi yose yatunguwe. Leta ya Kinshasa ngo irimo kwica abantu ikabacamo ibice. N'ubutumwa General Sultani Makenga yamaze gutanga bugakangaranya isi yose. N'ubutumwa yatanze ubwo yashyiraga mu abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo, cyangwa se ubwo yinjizaga mu barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abakomando bashya. Bivugwa ko ari abakomando 7532 aba akaba ari umutwe wa 23, akaba ari kurwa rero Generali Makenga ubwo yabinjizaga mu bandi ku cyumweru tariki 8 Gashyantare muri uyu mwaka. Ni amagambo cyangwa se n'ubutumwa yatanze abugenera isi yose, ubutumwa bwamaze gukangaranya impande zose zigize iyi si dutuye. Nyuma yo gusoza imyitozo ikaze aba basirikare bari bamazemo igihe bakorera mu gace ka Canzuni muri teritwari ya Rucuru, baje guhabwa uburenganzira, bahabwa n'ubutumwa bukomeye cyane na General Makenga ndetse anabinjiza mu bandi. No muhango wo kubinjiza mu ngabo za Alliance Fleuve Congo 23, General Sultani Makenga ubwe niwe wawiyoboreye. Mu byo rero aba basirikare bahawe nk'ubutumwa bushya harimo gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutanga umusanzu mu kubohora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kibangamiwe n'ibiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma yo kureba ubumenyi butandukanye aba basirikare bahawe bwiganjemo amayeri mu by'imirwanire ndetse n'imyitozo mu by'imbaraga, General Makenga yabahaye ubutumwa ariko aranabamenyesha, ariko abaha n'umukoro ukomeye cyane. Icyambere yabamenyesheje ko Alliance Fleuve Congo 23 bafashe icyemezo cyo kwinjira mu rugamba bafite ubutumwa bw'ingenzi bwo kubohora abaturage ba Kongo no kugarura icyubahiro cy'igihugu. General Makenga kandi yamaganye imiyoborere y'ubutegetsi bwa Kinshasa yise isoko y'amacakubiri, isoko y'ivangura rishingiye ku moko n'iheza. Asaba aba bakomando kuba umusemburo w'impinduka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
aha yagize ati igihugu cyacu kiyobowe n'injiji ziri Kinshasa zafashe bugwate igihugu, zashenye igihugu, zica abaturage, guverinoma yica abaturage bayo, abanyekongo bahindutse impunzi hanze y'igihugu, abandi bava mu byabo imbere mu gihugu. Guverinoma ya ntibindeba irakora ibintu by'ubucucu, barica abantu bakabacamo ibice, bakanasenya ikiriho cyose. Iyo niyo mpamvu Alliance Fleuve Congo M23 ingabo zayo bahagurutse ngo bahagarike ibikorwa bibi byose. General Makenga yamenyesheje aba basirikare bashya ndetse amenyesha n'isi yose ko bagenzi babo basanzwe muri Alliance Fleuve Congo M23 bakomeje gukora akazi gakomeye ko gukubita ababaza umwanzi bahanganye nawe, ku buryo nta zindi mbaraga abafite usibye amagambo gusa. Yabasabye gukoresha ubumenyi bahawe mu guha umusada igihugu cyabo ndetse n'abaturage bacyo kugira ngo kigere ku mahoro arambye. Abasirikare bashya cyangwa se abakomando bashya binjijwe mu gisirikare cya Alliance Fleuve Congo M23 bariyongera ku bandi babarirwa ku bihumbi 17 binjiye muri uyu mutwe mu gihe kitageze ku mwaka ushize. Reka twihute twerekeze Nyiragongo. Abantu bagera kuri 2 tayari bapfuye, abagera kuri 7 bakomeretse ni mu gitero cy'abagizi bana bitwaje intwaro. Biravugwa ko abantu 2 bamaze kwicwa urw'agashinyaguro, abandi 7 bagakomereka ni mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi rishyira ku munsi w'ejo. Ni mu mudugudu wa Kaguri mu gace ka Kibati muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'inzego z'imiryango ya societe civile aravuga ko icyo gitero cyabaye amasaha y'isatanu z'ijoro, aho abagizi bana bitwaje intwaro binjiye muri uwo mudugudu bagateza umutekano muke. Abakomeretse bahise bajyanwa kwa muganga mu bigo nderabuzima bitandukanye kugira ngo bahabwe ubuvuzi bukenewe. Agace ka Kibati kegereye parike y'igihugu ya Virunga gakunze kugaragaramo ibibazo by'umutekano muke bitewe n'udutsiko twitwaje intwaro dukorera muri ako karere. Amakuru aravuga ko abakoze ibi bikorwa bashobora kuba ari uwazarendo n'undi zikomeje kwisha muri parike ya Virunga. Ibi bikaba rero byamaze gutuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 batangiza amaoperasiyo akomeye aha muri ibi bice, ndetse kandi amakuru aravuga ko aka gace kamaze kugotwa kugira ngo n'ubundi hakorwe iperereza rikomeye cyane kandi rirambuye rijyanye no guhangana no guhashya ibi bikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi komeje kubera hangaha. Reka dukomeje n'aya makuru nkubwire ko Alliance Fleuve Congo M23 imaze kwemeza ko yasenye burundu ibirindiro bya drone aha muri Kisangani. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 umaze gutangaza ko wagabye igitero cyihariye ku cyo wita ikigo gikuru gicungirwamo ikoreshwa rya drone z'ingabo za leta ya Congo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Ndetse mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yavuze ko ari igikorwa cyabereye Ikisangani cyakozwe n'ingabo zabo. Alliance Fleuve Congo M23 ishimangira ko ubutegetsi bwa Kinshasa buzi neza ibikoresho bya gisirikare bwataye ku kibuga cy'indege cya Goma na Kavumu
yongeraho ko gukoresha drone n'abacanshuro atari ibintu byiharirwa n'uruhande rumwe gusa, ko Alliance Fleuve Congo ma 23 ibi nabo ababizi. Izi drone ngo zakoreraga ku kibuga mpuzamahanga cya Bangoka ni ahangaha muri Kisangani, zikaba ngo zarakoreshwaga mu kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage biri mu turere tutandukanye Alliance Fleuve Congo ma 23 igenzura, by'umwihariko ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Alliance Fleuve Congo ma 23 ikaba imaze kwemeza ku mugaragaro ko iki kigo cyase ibi birindiro neza bamaze kubisenya. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo ma 23 Bwana Corneille Nanga yavuze ko icyo gitero ari igisubizo ku byo yise ibitero bya gisirikare bidatoranyije, aho bigwamo abantu bikangiza ibintu byinshi ndetse bikongera ubukana ku bitero abagaba ku baturage. Reka dukomeje n'aya makuru rero, nkwerekeze muri teritwari ya Rubero, mubwire yuko n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba no gukomera. Abasivile bagera kuri 15 bishwe urw'agashinyaguro n'inyeshyamba za ADF. Ni igikorwa cyabereye ahitwa Imambimbi. Kugeza ubu ngubu ibi bikaba byongeye guhangayikisha abantu. Amakuru aravuga ko kugeza ubu abantu 15 bishwe mu gitero cyagabwa n'inyeshyamba za ADF ni mu ijoro ryakeye ahitwa Imambimbi Isigo, ni mu gace ka Bapere muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Imiryango y'abasivile cyangwa se imiryango y'inzego zibanze yo muri ako gace yanenze bikomeye imikorere y'ibikorwa bya gisirikare bihabera, ivuga ko bidatanga umusaruro ugaragara. Uyitwa Kakure Kageni Samuel, akaba ari perezida w'ingabo z'abaturage, ni kuvuga Force Vive za Bapere. Uyatangaje ko bibabaje kubona abaturage bicwa kandi hari ibikorwa bihuriweho n'ingabo za FARDC n'ingabo za UPDF z'igisirikare cya Uganda, ndetse ngo hakaba hari n'abarwanyi ba VDP bari muri ako gace. Aha yagize ati, turamagana imikorere mibi y'ibikorwa bya Shuja muri aka gace. Uretse kudatanga umusaruro, hari n'intege nke ndetse n'icyo bita ubufatanyacyaha, kuko ngo ntibishoboka ko abantu bicwa mu nterano cyane y'ibirindiro by'izi ngabo. Mambimbi iri hafi ya Riboyo, ahari ibirindiro bya VDP. Ni Kambawu hari ingabo zashyizweho za leta. Aba kubera iki bicwa? Societe civile ahangaha rero binyuze mu bayivugira ikaba ivuga ko gutinda kw'ingabo mu gutabara ariyo ntandaro y'iyicwa ry'aba bantu bangana gutya. Hanyuma bakaba bavuga yuko ibi babyamagana ndetse bakabyamaganira kure, ariko kandi bakavuga yuko ari n'umugayo kuri izi ngabo, ndetse bakavuga yuko zitarimo gutanga umusanzu. Hagati aho haravugwa kwimuka kw'abaturage ku bwinshi, bamwe bakaba bahungiye hari intera igera kuri kilometero 15 uvuye mu mujyi wa Njiapanda Mangure Jipa. Abakaba rero n'ubundi bakomeza kuvuga yuko aha hari umutekano muke kandi ukomeje kuzamba ibintu. Rero abakaba babishyize ku rundi rwego, babatabaza isi yose kugira ngo ize kubagwa
kugoboka. Nshuti bakunzi bacu, hano ni Kwibendera TV, ndongera kukwibutsa gukora like niba wamaze kugera hano, abirumvikana like yawe ni ingenzi. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano, ndakwibutsa ko gukora subscribe Kwibendera TV ni igikorwa cy'inyamibwa n'inkunga ikomeye cyane uba uteye Ibendera TV. Urakoze cyane rero wowe wabikoze, urakoze kandi nawe wabikoze. Turabashimiye mwese, mbashimira kandi nabamenyesha ko tuganye ku musozo w'aya makuru. Mwese rero mwirirweho, mugire gahunda nziza, uyu munsi ubabere umugisha kuri mwese. Ikindi kandi Imana ibe mu ruhande rwanyu.